Abarisa b'icweka cy'abare Kashare beteranire aishomero rya Kashaka Primary School babegisa okozesa omutindo okutungura okurisa omucweka cyabo. Ejo program yezenti ukuna bagambire ntemwe no kwa kuteka ka plot kawo kare 50 by 100 aka plot kachi nugirisa ntugirebera abantu bakwegesa ngo basa kuri percentage umurebe wa TVS ningi 2 ningi 3 ningi 5 zitarigana nkeza murano go ufuteka ngo uniform konkiwe na murano mwena numbasa kuza revemu okuljira amutunji Derek omuhango ombyukurisa na jangwa barisa binji na munonga bente obumwe nabaferwa entasya ebakwenda batunga abo butamanya echokora twizeramu eshikweta ovyolwenti omuleki scenario nezapa wakwatente ente yenyankore aho kuba bakachikuruze ukajirisa je ukajikora mshimwe chondo nebaso utalenga kutazunana yeye hireyo ezo neza zibachokire nunji wachireba aho kugira ngo ryo rwayo turi kugikereza kurenga kwako. Edmond Mwesigwa enzarwa yechwekechi niwe abiri mutebekanza omushomogo ate ukushangente neza kubaritazi makumyana emwe so ogomuru ngo kutwenda kureta muri Kashari tawo Abanya-Uganda na mnongo kuchira barisa abarukwetenga okurisa ente nungi zo mutindo entenche kandi zikubasa kubahereza ekihango so wotini taka tichikwetenge tichikugira ngo tokuza kutunga echo rukwenda kinayega nukumubarayizinga abantu naba batine ente kwega hamushomogo nyincha kare bakenda kuyihumbura teka ngo kuri sente no kugishohoza ukagiye mu rugo ngo ukagita heru ikariyo bunyansi ukagaruka katasiyo kakama utire kugeshera. Kashari nemanyo nkensi yabarisa bente obunubwire konja kubakwatiraho batunguce twagaruka aho murembo rwambara ko mugumwe go kushajika ba mama bihanga abazire abashangwa arimbara Rufaro Hospital aba babakwatiraho nebintu bitarimo na bimwe bakurisa abana no kubazamu abanyu tega basofya tuzokubagiza Happy Mother's Day. Congratulations and we wish you the best. Abakazi abakuru mu rumogo nabo barkwegitira mu kibina ekibayeta Women in Motorsport aba nabakazi abahireyo nabo okuvuga emotoka zempaka bazamwamani nga Women in Motorsport bata Agnes Nakalema turi bakazi abavuga emotoka zempaka turi waneno kubaga Happy Mother's Day Ebale kuterambo kima minongi tenkabashara cyangwa mutine batara wakija bakatije bakaterebera. And we want to thank the Soft Care Mortuary Mother Group who have come to say hello to our mothers in the hospital. They have given us diapers, they have told us how good they are, and we thank them very much so that next time they can come again and support our mothers. Abwa TV West ndisenyomo Gideon na Evans Taremwa.